Ngiyanibingelela bonke ababukeli ngegama leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Igama lami nguThando owakwaGubevu Sibongo. Ngihlala khona nje khona la eGauteng eRandfontein ila nje ngihlala khona ke. Mina nje ngumntana kaNkuluNkulu ngisindisiwe nje. Sizokhuluma nje la ukuthi nathi sisindisiwe njengabantu abasha. So nje sizokhuluma nje ngoJesu wethu nje kuphela lo thina esinaye singabantu abasha. So ngizodedela usisi la azisho yena bese aphinde futhi aqhubeke. Amen. Ngizothanda uqala nibulise lo miphambi kwenu Lisa Khanya Bomvana. Ndina 16 iminyaka, ndisindisiwe ndumntana kaNkuluNkulu. Ndihlala eRandfontein, ndingumzalwane waseRandfontein. Amen. Amen. So bazalwane mina nje ngiyambonga abazalwane kakhulu uNkulunkulu ukuthi mina impilo yami wayisiza kakhulu. Mina ngaqala nje ukwamukela uJesu ngiyakhumbula kahle nje ukuthi ngangisase primary. Ngiyacabanga nje ukuthi ngangiku grade 7 mangikhumbula kahle noma ngangiku grade 6 uma unyanga zathi uyophela. So nje impilo yami yashintsha kakhulu bazalwane. Mina ngangikhonza nje kwelinye ibandla. Kodwa ngesikhathi nje ngiqala ukwamukela uJesu nje kwavele nje kwafika nje into ehluke kakhulu nje empilweni yami. Nami nje engeke ngichaze ukuthi ithini indaba yakho ukuthi mina ngangumuntu nje okhonza kwaShembe. So nje ngesikhathi kufika ivangeli nje kwavele nje kwaba nento nje eyahlukanisayo. Ngisho noma sengiya nje kulona labandla kodwa kwakunento nje ethi cha wena awufuneki kule ndawo. Ngiyakhumbula nje kahle, ngikhumbula nje clean ukuthi nje mina ngangijwayele ukuhamba nobhuti. Kodwa nje ngesikhathi ngiqala ukwamukela ivangeli laqala la ngihlukanisa bazalwane, la ngihlukanisa kokuqala ngqa nje kule ndawo le mina ngangikhonza kuyo. Kwathi nje sikhuleka nje mina nje every time nje bebona babekhuleka mina nje ngangibizela igama lika Jesu. So nje kwagcina kwahamba ngesikhathi uNkulunkulu wangenzela umusa ngaphuma. So ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi mina wangisiza abazalwane from primary kuze kube manje nje zikhona izinto nje eziningi uNkulunkulu ayengihlukanisa nazo bazalwane. Ziningi futhi nje izinto engangizenza abazalwane lezi uNkulunkulu izwi la kaNkulunkulu eliphambene nazo. So bazalwane mina ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wangisindisa abazalwane, wangisindisa nje ngumuntu omusha khona manje nje ngiyakholwa. Futhi nje ngiyambonga nje uNkulunkulu nje ngiyambonga uJesu osempilweni yami bazalwane ohlukanisayo umuntu lesono. Mina bazalwane ngangimubi nami nje ngangijolela bazalwane njengabonke abantu nje. Ngangiwuthanda bazalwane futhi ngangicabanga nje ukuthi ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwawo. Bazalwane nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wangivula amehlo bazalwane ngabona ukuthi zonke nje lezi zinto mina ngangizenza bazalwane ngangizenzela nje ize. So nje ngibonga uNkulunkulu nje ukuthi wangihlukanisa bazalwane kuningi bazalwane ngingakhuluma kodwa nje into futhi engikhumbula kahle ukuthi ekhaya bazalwane kwakugcwele ubuthakathi kwakuthakathwa nje hayi futhi into yokudlala. Kodwa nje ngesikhathi nje siqala nje kuphela bazalwane ukwamukela uJesu ekhaya kwavele nje kwashintsha izinto. Ngisho nje noma mhlambi ngathi zikhona indawo mhlambi lezi bebehamba kuzo bezama ukusizakala kuzona kodwa ngesikhathi kufika uJesu bazalwane ngesikhathi ufika uJesu bazalwane impilo nje yavele yashintsha yangasafana. Ngiyakhumbula nje ngisuka esikolweni ngicabanga ku grade 7 ngisuka ku grade 7 nje ngithi nje sithi nje singena endlini bazalwane sithola nje amakati sithola nje ama-lizard bazalwane ebondini kodwa yazi nje mangicabanga nje la uNkulunkulu akasisuse khona bazalwane ngaze ngabala ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi empilweni yami bazalwane uyazibonakalisa bazalwane. So nje mina nje ngumntana kaNkulunkulu bazalwane ohlukene nesono futhi ngiyathanda nje uNkulunkulu angilekelele nje la ngithi ngisahluleka khona uNkulunkulu nje angenze nami bazalwane ngelinye ilanga uNkulunkulu make ngibona nami nje azothokoza ngami. Kukho nje lokhu mhlambe esingasho ukuthi akumthokozisa uNkulunkulu nje empilweni yami. Ngicela nje ukuthi anginike amandla bazalwane angivula amehlo angitshengise la nje uNkulunkulu akangathandi ukuthi angangathandi ukuthi ngihambe khona. So ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyalibonga nje futhi nje ivangeli eliyangihlukanisa nesono. Amen. Ngizoyeka nje usisi azikhulumele yena ukuthi wasuka phi noNkulunkulu. Amen. Amen bazalwane. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngokuthi
wangenza umntwana wakhe, wangithatha kwisikhathi ekwakunzima kuso kakhulu. I think ndasindiswa ngo-2021 ndisenza grade 7. Ndandikade ndingayithandi inkonzo, but ngo-2021 ndiloko ndisiya ecaweni ndimshiya umakhulu. Sasikade ndandikade ndikhonza nomakhulu wami, but ndandingayithandi inkonzo. Kodwa ngo-2021 andisoloko every Sunday ndisiya ecaweni ndimshiye yena. Thanda ukubonga uNkulunkulu ngokuthi ungithandile wandenza umntwana wakhe. Futhi namhlanje univusile, undenzele umusa ngokunivusa. Abanye abavukanga kodwa mina nikwazile ukuyibona le mina namhlanje. Thanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Ndizothi kwabatsha abangekaguquki mabaguquke ngoba ixesha xa selifikile lokubuya koNkulunkulu abazulithola ixesha. Amen. Amen. Hayi ngithi sibonge nami ngibonge kakhulu ngobufakazi babazalwane. Inhloso labo ukukhuthaza intsha ngani. So ngibonga kakhulu nje ukuthi nilethe ubufakazi benu and uNkulunkulu uyonibusisa futhi ngalokho. Ngiyazi futhi ukuthi izobaningi intsha ezokhuthala ngani kakhulu. Sibonga kakhulu ngobufakazi benu. Amen. Ni right angithi? Yes, siyabonga. Amen. Hallelujah.